Kako se ti zoveš i koje si godine rođen i koliko imaš godina? Ja se zovem Skopljak Mehmed, a rođen sam 1910. godine. Imam 91. godinu. 91. godinu. I to sad nedavno je nastala. 91. godina. Ja, tako je to. Kako se zvao tvoj babo i je li on išao u školu? Jeste išao u medresu u Travnik. Malo bio. Zašto? Zašto je bio malo? Pa, otac mu se razbolio, a ovaj stariji brat nije to mogao da snosi, nego njega povratio iz medrese. A malo je bio u medresi. A gdje mi reci, i ti si išao u medresu u Poljski? Jesam. Pred koga si išao? Pred Derviš Efendiju. Kakva su ti sjećanja na Derviš Efendiju i na medresu? Tako, on je vodio kao u jednom razredu, svi su đaci bili. Nije bilo razdvojeni, nego svi u jednom razredu. I on je kao ovdje imao stolicu i stu, a ono sve pred njim ovako. Tako je to bilo. Kako je bilo na času? Učio se Kur'an? Šta je se sve učilo na času? Učilo je se, ne mogu ti sve izbrojati. Kur'an je se na prvom redu učio. Pa je bio Sarf, Alebija i još neki, ne mogu ti. I tako je to. A Nesib Efendija ga ispomagao kao najbolji i Derviš Zlatić, on što je bio u Lukovom polju. Oni su mu ispomagali, to su bili Derviš Efendini pomoćnici. Pa eto, oni su najbili i Nezir Dizdarević, pa on je Zuhdija Adilović iz Kljaka, Zuhdija Adilović. Onda bili su, još je bio, jedan bio iz Preočice, Rasim Trako, jedan je bio od Jajca, Sulejman Efendija Torudić. Njega su četnici ubili. A koga su ubile ustaše? Sad si govorio. Ovdje ubili Ahmet Efendiju. I on je bio... Amidžić Efendin. On je bio i Muja Šehić. Dvojicu i onda ona akcija nanišla i dvojicu je ubilo. Odmah onda poviš kuća. A gdje mi nešto reci o Derviš Efendiji? On kad ide kroz selo, kako je se ponašao? On je sa šapom išao i on kad ide u džamiju ili iz džamije, on prida se gleda. On uvijek prida se gledao. Nije on gledao ovako, na stranu. Nije. Pa bi neke žene skobe Efendiju, pa se pitaju, mašallah, dobra sam, kako ste vi, ali on ne gleda ni ko je, ni šta je. Ništa, samo glavu prida se. Kad bi išao u džamiju, pojde Jasin učit, on je polako išao, bio u godinama. Jasin započne učit, dok dođe u džamiju, Jasin završi. Opet iz džamije, opet tako. I kad krene negdje uvijek uči Kur'an, je li tako?
Pa to je njegovo bilo. To ne znam. Kad ti na um padne, kad se sjetiš, kako ti na um padne on? Pa sanjam ga često. Mašallah, alhamdulillah, to je bilo. To je bilo što čovjek ne more zamisliti to tako kako je se ponašao. Imamo mi sad učeni ljudi, učeni hafiza, punazjenca, ali na koga pokreta još ga ja nisam vidio. Nema više nakih ljudi. Allah zna. Allah zna. Ja, moj sinku. Tako je to bilo. Jer se pazio babo rahmetli sa Derviš efendijom? Jer su dolazili, obilazili se? Moj otac iz džamije, njega efendija, ajmo Meho, kod mene. Pa je bolan efendija, bio sam ti pretprošli petak. Hajmo. A kad je moj otac se razbolio, drugi ili treći dan on bi dolazio. Mom ocu, ovdje. A imao je dva brata, Abdullah je bio ovdje, a Omer je živio u Čaršiji. Omer. Pa je taj Omer sa mojim babom bio mašallah. I moj bi otac imao dole sestrišnu. Maksud žele bi otidi toj sestrišni i Omeru. I onda imao poviš Čaršinske džamije, zaboravio sam kako mu je stariji čovjek bio i upoznali se u džamiji Čaršinskoj i njemu išao Maksud žele, počeću ga na ta 3 mjesta. A gdje mi reci da se vratimo, kolika ti je penzija? Koliko mi Munir pošalji. A kolika ti poštar donese penzije? Nemam ja pošte. Kako nemaš penzije, od čega živiš? Po to. Živi se, alhamdulillah. Ti si čitav život radio na zemlji. Jesam. Znači, ali u nas sad pravilo da se ne može bez penzije živjeti. Znači, ti si dobrostojeći domaćin na čitav život na zemlji. Čitavi život. Jesi se pokajao? A? Jesi se pokajao? Kad uzmem u obzir ovako kako su ljudi pričali da nisu mogli klanjati uvakat na poslu. Malo di da je to moglo. I to u Kradimici. Ja, tako je to bilo. Ja, moj profesor. Ja sam pošao uz oca klanjati. Veliki bio. Meni otac se abdesti i meni poliva na ruk, ja sam umijem i malo noge operem i ja bi uz oca klanjao. Ne znam nija koliko sam imao ovako. A kad sam malo, onda je bilo redovno, abdesti se i tako smo klanjali. Jesi nikad prekidao klanjanje u životu od tog ranog djetinjstva do sada od 1991. godine? Ja sam u vojski samo. Kad si služio JNA? Ja. Prekidao. A evo da ti pripovidim jednu u vojski. Bilo nas, mi smo bili u civilnoj kući stanovali. Samo je bila baraka. Baraka je bila, polo je trpezarija, polo je bila prigrađena učiona. Kad smo otišli tamo u svoj taj rod, gnoj, nismo išli nikad na zanimanje napolje. Sve u učioni. 2 sata i politička nastava i ono si slobodan. Pa jedan put mi sjedili u svojoj sobi spavačoj. Kažu, a 2 šiptara bila u našoj sobi. Od to 7.
I hajde da učimo. Pa neki prouči ono sure, neki ono. Ja ne znam koje sam sure učio. Zaboravio sam. Kad me drugi put došla na red, ja sam proučio jedno ašare. Ona dva šivtara. O, Mehmet hođa, Mehmet hođa. Kakav vođa, kakvi bakrači, kaki. To je za njih bilo posebno, recimo. I tako. I ona dvojica šiptara, oni su onima prinijeli svima i oni mene čestitaju. Kakav vođa, kako li što. Moj brate, tako je bilo. Jesu te zavolili onda ti Albanci zbog toga? A? Jesu te zavoljeli? Pa oni su sa mnom su bili dobri uvijek, a od tada još bolji su bili. A kad si došao kući, jesi li naklanjao namaze propuštene? Pa nešto sam naklanjavao, Allah zna, a nisam sve izmirio. Kaki? 2,5 godine. To je ja moj sinko. A jesi li spostio, jesi napostio šta si propustio u vojsci? Ja sam 2 Ramazana me prošlo u vojski. Ja sam te godine postio ona 2 mjeseca i nastao je Ramazan. Ovako znam da je u zimi nastao. Onda sam, te godine sam 3 mjeseca postio. Tako je to. Pa bi u mene otac reci, pa bi on zapostit sa mnom koju nekoliko dana. Kada da ti pomognem da ne ustaješ sam. Bili oni sati vekeri. Oni vekeri sa onim zvonom. Pa ustane se tako. A jel ti bilo teško postiti jer si bio težak, oranje, čitav dan se ori? Pa kako kad bi dođe Ramazan? Kako kad bi dođe Ramazan u koje vrijeme, recimo. Ali nije se to gledalo, ne, to je se postilo. To je se postilo. I ko nije postio, to sam znao i poneki u selu, on bi se krio, ne bi javno tio da mrsi. Krio bi se. A zašto je se sakrivao? Pa eto, da ne zna komšija da on ne posti. Je li to bila sramota? Pa još šta je? To je bilo nešto upadno veliko. To je bilo upadno veliko bilo. Kaže, taj i taj ne posti. A kasnije bilo je ide cestom ili kroz selo i cigara. Ja, tako je to bilo. Ja, moji profesore. Ja, tako je to bilo. Nisi radio u preduzeću? Nisam. Bio si zemljoradnik? Ja. Kako je bilo cijeli život provesti na zemlji? Pa znaš šta je, to je teret. Teret je bio na poljoprivredi bit, živit. Ali eto, alhamdulillah, nama je Allah dao, imali smo, što se kaže, sa svoje zemlje svega i svačega. Svega i svačega. Jesi nikad bio gladan? I ti i čelja tvoja? Nismo. Uvijek imaš jest uvijek kad go hoćeš. Koliko si imao djeci? 10. 10 djeci. 10? Jest. Gdje mi reci, muški i ženski? Dvoje mi je muški umrlo. Jedno od prve žene i žena umrla sa porodom. Kad je se halasila, ona je umrla. A dijete je umrlo 7. dan.
muško bilo. A od ove druge bilo je muško i ono je umrlo. I tako to. I kćere? A? I kćere, koliko kćerki? Koliko si kćerki imao? 9. 9 kćerki. 9 kćerki i Munir je u Austriji. Munir je u Austriji radi. Svaku noć naziva. Pa nekad nazove i preko dana. Nekad zove i preko dana. Ali mašallah. Mašallah. Ti si dokaz da se može živjeti bez penzije. Pa eto, živi se. Alhamdulillah. Meni je Allah dao zdravlje kako mi je dao. To ne mogu Allahu našućurati. Povrh toga dao mi je da vidim Kur'an učiti. I da imam slast da učim Kur'an. I povrh toga jako mi je na faku dao. I meni ništa više ne treba. Gdje mi reci gdje su ti naočale? Ne imam ja naočale. Hoćeš da kažeš da ti u 91. godini učiš Kur'an? Jeste. Jel znaš nešto proučit, makar tiho? A? Znaš li sad, vidiš li slova? Znam. Haj malo. Ajde. Ja ne mogu na glas puno učiti. Koliko možeš? Ja učim u sebi čitavo vrijeme. Koliko možeš? Samo da malo čujemo, ako ništa. Nemoj plakat. Ma ne, suze mi oči. Dobro. Oči mi suze počesto. Euz billahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يهادئون الله والذين آمنوا وما يهدئون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. A gdje mi reci, sada kallahu lazim, a gdje mi reci zašto ti služi ovaj Kur'an? Pa učim ga. I iz njega učiš? Iz njega učim. A možeš li nam iz njega nešto proučiti? Pa moram. Hoćeš li sad koristiti naočale? A, neću. Samo neću. Euz billahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فكلوا واشربوا حتى يأتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. Gdje mi reci Dino, Hadžija, gdje mi ovako reci, molim te, reci mi koliko često učiš Kur'an, svaki dan? Ako nemam kakvih gosta, svaki dan učim posle podne, kad padam podne onda sjednem tude, malo bolje vidim.
pod prozorom. Koliko učiš stranica? Kako kad? A koliko ti treba da proučiš hatmu? Pa ne znam, nekad kako se kad okreni, nekad više imam gosta, pa ostane malo duže. A obično džuz i po ili 2 učim na dan. Samo mi oči zasuzile, ne vidim dobro. Ne vidim dobro. A gdje mi reci, molim te, s koliko godina si naučio učiti Kur'an? Ko te je naučio Kur'an? Pa išao pred hođem kao dječak, prvo super učio. Dobro. Prvo super učio, pa onda u Kur'anu. Ja, cijeli život se družio sa Kur'anom? Uvijek. I nisu ti trebali naočale? Nisu nikad. Nisu nikad. Tako je to. Allah me podario. To je samo Allah dao. Da meni ne treba i naočale. Eto. Nisi nikad išao doktoru za oči? Nikad? Nisam nikad. I tako je to. Jesi li u štali imao blago? Koliko si zemlje imao i šta si u štali imao? Imali smo govjeda, nešto nekad bi bilo 10, po 12 smo govjeda nekad imali. Što volovi, krave i junad. I 2 konja. A imali smo jednu štalu, to moram da zna Hajro. Ovamo gore gdje nam je sad mesjid, na onoj bašći bila je štala za ovce. Štala je bila za ovce. Tako to. Koliko ovaca? Kako kad? Kako kad? Nekad je bilo više, nekad manje. A kad su partizani došli, bilo je i podosta. Podosta je bilo. A evo ovo da ti reknem. Što je bio moj otac Agan Halilović, on to mu je bio tečić, Agan. U Agana je bilo malo veći tor ovaca nek u nas. Ne znam, u Mujkanovića gori, oni nisu imali puno ovaca, u njega je drugi čuval, oni onda li sela sa svojima ovcama. Dok je teklo u mog oca ovaca i u Agana Halilovića, a to je Sapeta Halilovića, did, mog oca Tečića. Iz drugih se torova nije gon lovce, samo od njega dvojci. Znam da je samo su ostale 4. Moj Amidžić gori u planini, zna Hajro gdje je Sinožeta, Bara. Onda su imali štalu i on je otirao ovce svoje gore kad je krenula na 44. akcija Švaba. Onda su otirali, oni su bili na Stranokocima, Švabe. A partizani su bili Vrselje Stranjani. I otirali su ih do Turbeta. Skroz. I tako je to onda kad su oni odbornici bili, taki su bili pošteni. U mog oca otiralo ovce i 7 govjeda i 2 konja. Partizani? Partizani. I tako je to bilo. Kasnije se na novo kućilo. Na novo? Ja. Jesu li oni otirali 5 ovaca, 10 ili 50? Ko? Partizani? Oko 60 ovaca, a more bilo one šilježi. Mi kažemo šiljež, u proljeće se ostavi janjad.
Mora bi da je bilo oko 20. Znači oko 80 stotinu odvela. A? Oko 80 stotinu su odveli. On nije bilo 100, ne, manje je bilo. I to je otišlo, sve je to zaglavilo. A jel se babo ljutio? Džaba je se ljutit. U mog oca zadnjeg konja odveli, taka rekvizicija, odbornici odredili. A u moga u dva Halilović i Džemir Sofić po 2 konja imali. Od Agana i od mog oca i zadnjih konja odvelo. A jesu li uzimali Njemci, ustaše i četnici konje i hajvan? Što god su našli, to su, nisu Švabe gonili, nego za njima išli ustaše. Ustaše su gonili. A Njemci nisu? Nisu Njemci. Nisu Njemci. A jesu li ubijali Njemci ljude po selu? Nisu. Jednog su ubili Novolić, ali on nije bio sav mozgu. Viko mu oni Švabo, halt, šta on znao što je. I ubije ga. A drugo više nisu nikoga. Komanda im je bila u Vrselju. Od Njemaca? Nemaca. U Vrselju bila. Komanda bila. Jel se ti sjećaš kad oni prođu kroz selo? Pa ja pobigu. Mene otac, mene i sestru mi i onu sestrišnu, kaže, bište, kaže, muji učukle po Savljaku. Kaže, ako krene dalje, bište na pode. Pa onda, ali opet u Poljanice, to je po Išmevrića ovako, Poljanice. I onda otale se ma stigu u Vukovicu, dodajđi u Vukovicu. Ja, moj dragi, mjesec dana bio u Mođirluku. Ja i sestra mi i nosili onu curicu, bilo, ne znam, je li imala 4-5 godina, 5-6 godina. Tako je bila, tako je to. Jel se sjećaš Čerkeza? Pa bilo je i Čerkeza, kažu, ja nisam bio, ja sam pobigu, nisam i ja vidio. A jeste i bilo Čerkeza. Oni se, kažu, tili malo ko na svoju ruku provoditi. A Švabe prave nisu. Ti kalemiš, jel tako? Pa jesam. Kad se neko ženi ti pošalješ kalem, jel ti to Derviš Efendija radio? Ti, ko je to radio? Pa on nas je podučio sviha kao komplet da moramo kalemiti. Sviha nas podučio. Sve nam kaže na vrbovim onim ščapićima. On bi nama kaže pa rascipi, pa onda neki kad odjača sok, onda neke potkoru i uprocip. Jes nam pokazivu. A jel ti sad kalemiš? Kalemio sam do prošle godine. Sad proljetos nisam kalemio. Neki dan sam 2 ovako, ja posijao od one, zna vamo Hajro, imamo vamo divljaku jabuku. Pa bi ja od one divljake, što bi pravili sirke, onoga tropa, pa što bi okopavao one sadnice, vamo i jabuke ili kruške. Pa bi ja posiji, pa iznikne ovako, i ja bi to kalemio malo tanko, ko prutić. Neki dan sam 2 kalema dao dole naš sejad i onaj Delića Nesiba, Lare Metelje, onome njegovom Muniru, i njemu sam poslao jedan onih kalem. A imam sad jedan ovdje gore, onome Sifetov, imam njemu još dužan jedan izvaditi. Ali ti šalješ kaleme, što šalješ ljudima kaleme, jel ti traže ili... Da. Što šalješ kaleme, jel traže? Ma ne traži.
Ima mojih kalema i u Zavidovićima. Ima u Vrselju, tamo u tom selu, ovdje. I tako to. I jel se prime? Pa prime se. Primljeno. Ove godine u Kalamis i za ono ljeto naraste ovako i onda... A jel ti kad kalemiš proučiš šta god? Ja kažem, dragi Allahu, to je tvoje, nije moje. Hoće li se primiti, neće li? Ja, tako je to. Kako je bilo nekad živjet i sad? Čuješ, onda je ono doba, nije bilo nigdje prodavnice u Zencu. U ono vrijeme. Srijedom odeš, ako ti šta treba, soli, kave, šećera, ponesi i haj kući. A ko je imao jaku zemlju i puno siju, on je imao izobila, njegova čeljad imala jest. A onaj ko je pomalo siju, malo najde, malo posije, malo najde. Onda bi prikupljivao pomalo žita i tako to. Jel nekad bilo lakše živjeti ili sad? Kad su bili bolji uslovi za život? Moj Jarane, onda su bili teški uslovi. Ako si posio i okopu i našao si nisi, nema. A vidi sad, evo zna recimo Zet, ajno, u nas gore planina, što je gore otišlo, malo od sela udale. To se sve napustilo da se ne kosi. Da se ne kosi. Ne sije se, ne kosi se. Svaki se oslunuo, neko ima penziju, neko ima nešto, neko nešto. I tako to, a da samo pomalo ne vrtlave posije se. Tako to. I opet kaže, ne mre se ovako, on neće raditi. I ako radi, ne mre unovčiti ono što proizvede. Ne mre prodati. Slabo je to. Ja. Pamtiš dosta vlasti, dosta. Ja. Koja ti je vlast, kakva bila? Koja je bila najgora, koja je bila najbolja? Čuješ, svake većina je vikalo kad su partizani došli, mašallah. Nekom je bilo dobro, nekom je bilo, ali uglavnom kao većina je imala. Radilo je se, zarađivalo je, imalo je. A za vrijeme stare Jugoslavije to je se sijalo sa zemlji. Tako je to. I ranilo se. To sam rekao, prodavnice nije bilo, što se kaže, mir od Ovnaka do Zenci. Nigdje. Kako su živjeli muslimani, katolici i pravoslavci? Jel se živjelo fino? Jel se uvažavalo? Pa jest. Malo su Srbi bili otišli u četnike. A Hrvati otišli u ustaše. Pa eto, tako je to. Dok je se to sredilo, onda je svak sebi. Mašalo. Jel se sjećaš muslimanske milicije? Što je čuvala straže po selima? Jesam. Sjećaš li je se? Sjećam. Ja sam bio ponejak, pa bi jedan komšija, moj otac bio prilično u godinama. Nemoj ti, kaže Mehović, nek ide Mehmet sa mnom.
ja bi nošao i bio bi sa tim čovjekom. Jedni bili do ponoći, jedni iza ponoći. I oni su čuvali stražu samo u muslimanskim selima? Jo. A jesu li oni išli u hrvatska i pravoslavna sela? Muslimanska milicija. Jesu li oni išli na njihova sela ili samo su čuvali naša? Samo su čuvali svoja sela. Znači nisu muslimanska milicija išla u njihova sela? Ništa. Ovi su stariji ljudi iz Čukala dolazili ovdje na džumu, a oni pripadaju podima, znaš, kao džemat. A on bi obama im ravno doći, pa bi nja stariji ljudi dojdi, pa bi mom osu, ako kad svrati moj otac, pa tu da bi užinalo se, kava i užina, tako. Ti si se pazio sa Nesib Efendijom. Pravo. A i tvoj otac se pazio sa Deriš Efendijom. Jest. Je li Deriš Efendija dolazio zjariti tvoga babu? To nema, kad je pošao bolovat, neka drugi dan, neka treći dan dojde. Da ga vidi? Mi smo gore bili s kućom, nismo ovdje. Dojde bi ja. Znači, Derviš Efendija je obilazio haste? Jest. A kako si ti podnio kad je Derviš Efendija preselio? To je žalost bila. To je velika žalost bila. Nema otkle nije bilo na dženazi. Ej, moje. Odgovor iz Dogloda došli neki poznanici, bili tamo na dženazi, onda nama došli na konak. A njih je bilo 7 braći. Derviš Kozlić, on je bio ovdje u medresi od te braći što je bilo 7. I on je držao džemat u svome, u Vukotićima. Ja, moj brate. Kad je babo čuo da se medresa zatvorila, on je krenuo tamo? Ja. On je krenuo i sašao je skoro u rijeku dole, onim odgor putem. Iskopije ga 2 milicionera. Onda onaj milicioner, što je bio vodnik, rekne onome milicioner, haj ti, kaže, napred, ja imam sa ovim čovjekom, kaže, slušaj Miho, nemoj ići, vrati se, ne moraš učiniti ništa. Ništa ne moraš šta činiti. Ako odeš, tebi ne gine nekoliko godina zatvora. Poslušaj me, vrati se. Onda otac se vratio, kaže meni, hajde, kaže, dijete, opremi se ti, pa hajde, kaže, noć je nekoliko otišlo, za njima išli oni, njega milicija goni nekoliko i Abdullah i Derviš Efendi, oni su na konjima jahali. Ja. I tako, ja sam išao do na kapiju, kapije doma. Kad smo došli ondje, to je bio uzani voz, ondje kod vulkanizera, pa trebamo prići tude, pa onda tamo desno onom cestom, kapije doma. Ondje ima doglojana ljudi, stariji ljudi, ima i podosta. Ovako dole na onom čošku, on je zgradio. I oni su
Mi smo nanešli, prošli, oni su vidjeli da ne ima od tog ništa. I kad smo došli tamo do kapije, oni unidoše tamo na kapiju, a onaj nikakav milicioner bio, izrazi se ružno, cuje, brate, nama. Kaže, hoće da vas svi ja pobijem. Kad su oni išli na kapiju, mi smo onda gotovo nazad vratili se kući. Onda je došla vojska, pa su onda vojska intervenisala ovdje i tamo u selu i ovdje. Koga god najde da je na polju, odi vamo. I žena je otjerala tamo u medresu. I žena. I tako onda sutra dan pustilo i one žene i ako što koga. Tako je to. Težak život bio. Kad su proveli Derviš Efendiju, Pa ja. i ti dogledi, to su Šeričanci, to su Vukoćani, to su Jastrebčani, dogledi su najgore sela. Ja. Je niko dobacivo, puste Derviš Efendiju, je niko išta smio reći? Ma ništa, nema niko ništa. Samo stoji. Oni su mislili što će narod se sabrat, da će njega pustiti. Kaki, nije bilo. Ko je otišao sa Derviš Efendijom još u zatvor? Ma ne znam, nije Hadžija Zlatić? Ja i ovaj bio brat mu Omer, onaj Abdullah i Efendija. I onda je bilo još nekoliko ljudi ondale oko džamije. Što je bio Amidžić, Vela Nasim, Spahić, i on je odrapao nekoliko, i još i nekoliko. I onda bio je Derviš Zlatić i Nezir Dizdarević iz Vrselja. Oni su bili kao najstariji đaci sa Nesib Efendijom. Onda nekoliko, ovako one 3-4 klupe. A Nesib Efendija je tada i bio u vojski. U vojski je bio. Ja. Nije bio kod kuće. Da je bio kod kuće, ne bi ni njega prošlo. Kad je kasnije Derviš Efendija izašao iz zatvora, Ja. i Zlatić Hadžija, Ja. šta su pričali kako im je bilo u zatvoru? Nisu htjeli puno pričat. Nisu htjeli puno pričat. Bio u zatvoru i hajde. Tako je to. Ma nije se smjelo ni govorit. Uvijek neko ima u nekom sjelu koji će prenijeti. Koji će prenijeti vijesti kako je bilo Efendije. Ja moj sinko. Znači uvijek je bilo izdajnika. A? Uvijek je bilo izdajnika. Jest. Nije samo sad, uvijek je to. Uvijek. Jest uvijek. Ja moj sinko. Kad spavaš, sanjaš li Derviš Efendiju? Počesto. Na mista samo ga vidim. I tako. Počesto. Šta najčešće sanjaš? Pa ne sanjam puno. Neku noć sam vidio, oca sam vidio, Allah rahmetil. Neku večer. Ja, tako to. Rekao si mi da sanjaš skupove, sanjaš džamije, sanjaš... Šta sanjaš? Sanjaš li hađ ikad? Pa jesam bio u Medini. U Medini jesam bio. U snu? A? U snu? Kako si to sanjao? Pa eto vidim da sam tude. Jesam. Ja.
Ja ne. Kako su nekad izgledala sjela kad si ti bio dijete? Sjela, Kako su sjela izgledala? Nije bilo struje i televizije. Pričaj mi kako su sjela nekad izgledala. to sabere se omladine pa hajde. I kad je recimo zakazan, recimo neko se oženi pa onaj pir, pa bude toga, sabere se iz ovih sela. A kakva su sjela bila starih ljudi? Pa eto, ovi malo što su stariji, oni su imali posebno su imali sjela. Ja. I nisu oni, pa nije, ona omladina nije, ni mlađi oni ljudi ni išli među one starce. Slabo, poneko. Jesu čitali junačke pjesme? Jesu... Bilo je toga. Pričaj mi o tome. Bio je jedan hajder iz Purića, pa bi on čitao, on znao na pamet. Pa on znao, čitao bi, dolazio bi vamo gore, našem ovome, Rasimu, Lara Metega, Alaču, njemu bi dojde. Tako to. Pa bi se saberi u Rasimovu kuću. Pa tako je to. A što sam ja imao, to mi je Tečić, a ja njemu dojdem Dajđić. To je mog oca sestra njega rodila, Hamza i Arnautović iz Brajkovića. Pa kad bi čitao on samo ovako rukave, ovako pribrasci, pa ovako viće, tako to, ali nema od toga ništa. Tako je to bilo. Ja. On bi rukave zavratao pa bi vikao, da ide i on džunja. A bio krupan bio, što reknu sad ova omladina dvospratni bio, a krupan bio i jedar i lovac je bio. A šta ovi što su slušali, šta oni? Pa ništa, slušaju pa hajde. To su čitale junačke pjesme, muslimanske junačke pjesme. Ja. Znači tako. Ja. Proveo si život u dinu imanu. Jesam. Djecu izveo na selamet. Kad sad vratiš film, kad vratiš sjećanje. Ja. Kako to sad, čitav život u vjeri? Ja, mašallah, alhamdulillah. Nisi zalud vremena potrošio. A? Uvijek si Kur'an učio, djecu, školu, slao, je li tako? Tako je to hodalo. Ovdje Nesim Efendija, tamo njihovo selo, ovo selo, Konjevići i Bukova glava. To je sve dolazilo zajedno, to znao, evo, svi zajedno dolazili Nesim Efendiji. Pa je njemu puna glava, ne moraš ti, kad ima ih Bog zna koliko dice. A Urselj je išao po jedan dan sedmično ili 2 dana, ne znam tačno. I gore je išao učiti djecu. Ne moglo ni u džamiju stati. Pa ja, tako je to hodalo. Kada ti savjetuješ omladinu, sad kad vidiš mladog insana, kad se mlad čovjek i djevojka ožene, šta ih ti savjetuješ? Čuješ, ne traže oni savjeta, slabo. A ja kažem da vam Allah dragi da vam Allah dragi dadne pamet, da ste prisebni i da vam dadne dug život, udoban život. Ja Rabbi.
I vjeru. Tako. Ja. Jedni slušaju, jedni. Šta vam znavanje ostario? Jel tako? Tako ima, a ima koji saslušaju. Nema govora. Ovdje, ja govorim pred džamijom, kad reknem mašal. Ja.